Ćao ljudi i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Biću malo tiša s obzirom da je 9 sati i Andi spava, a ja sam odlučila da večeras organizujemo kuhinju i kupatilo zajedno. Ja ovdje imam neke stvari koje sam naručila sa sajta Temu. Link od aplikacije imate u opisu profila i ukoliko budete koristili moj kod, ostvarit ćete popust. Ja od njih naručujem već 4. ili 5. put i stvarno sam do sad svaki put bila zadovoljna. Čak što više primijetila sam da jako često imaju kodovi za popuste, imaju nagradne igre, možete ostvariti kupon kod čak i do 100 eura. Tako da uživajte u kupovini, a mi prelazimo na onaj zabavni dio da organizujemo kuhinju. Zavisim od njenog smeha. Dok vam budem pokazivala proizvode, kao i svaki put ostavljat ću vam cijenu i linkove svih proizvoda ćete imati u opisu profila radi lakše kupovine. Prva stvar je ova slatka pletena korpica. Ona dođe u više dimenzija, mala, srednja i velika. Ja mislim da je ovo kod mene srednja, nisam sigurna, ima i veća i manja od ove. Sad ja ću u nju da poredam sljedeće. Začine smo riješili, sad prelazimo na iduću kutiju. Ovdje se nalaze... U ovoj kutiji su se nalazili plastični organizeri. U paketu dođu 4 dimenzije, velika, srednja, srednja od srednje i mala. Poklopci i preslatke naljepnice da na plasci napišete šta je šta. Meni se ovo iskreno baš svidjelo. Iće na ovu moju polzu preko puta ovog dijela kuhinje, tako da će baš lijepo izgledati. Pa hajmo da i to organizujemo. Ono što ćemo pakovati jeste riža, vegeta, brašno i makarone. Ovdje mi fali još makarona, ali nisam imala. Ali je pre-cute i iskreno, najiskrenije vam kažem, ja sam se bojala, pošto inače ovo zna da zeza, međutim, ekstremno se lako zatvara i nema problema, škljoc ne isprve, tako da top. Sad idem da polijepim naljepnice. Ja vama ne mogu pisati koliko je ovo cute. I dobra stvar je što ovo možete brisati. Obrišete krpom, osušite suhom i napišete nešto drugo. Tako da isti proizvod ne moraju sad zauvijek. Samo izbrišete, napišete novo i to je to. Joj, koliko mi se sviđa. Idu na policu. Iskoristila sam još 3 posude. Jednu za šećer, drugu za cedevitu i treća je za keksiće. S tim da ona neće stojati na polici, ali je lijepo organizovano. Ali je nevjerovatno kako se meni svjetlo smijenja iz kadra u kadar. Iduća stvar. Prekid. Pitanje je ova plišana korpica. Preslatko. Mislim, možete i sami vidjeti koliko je kvalitet jak, nije uopšte tanka, tako da vjerujem da dosta čvršće stvari mogu ovdje da stanu bez da se ona ne rasplete. Iskreno ne znam ni gdje bi je. Imam ovdje svoju kafu, pa planiram ovdje ovo da zakačim. Mislim, to je za to realno. Ovako. I sad ću ovdje da stavim kafu. Aj, cute, iskreno. Nek stoji sad ovo ovdje dok mu ne pronađem neko možda vidljivije mjesto. Uskoro završavamo s kuhinjom i onda prelazimo u kupatilo. Iduće stvari su iste, ja mislim. U pitanju je
tacna. Drvena tacnica. Ljudi, koliko je slatko za kafu. Imam i ove zlatne ručke koje trebam da postavim, idem to začas. Samo čekam kad će otpast ovo, ali uspjela sam. Pa daj priznajte. Aj, slatkica je! Ne zamislite kaficu na ovom. Precute. E sad, imam istu ovakvu, samo veću. Moment. Iskreno ne znam što sam uzela dvije, možda sam se zbunila, ali mislim da ću na kraj krajeva ovu veću više koristiti nego manju, s obzirom na to kad stavljam kafu, obično izvadim i nešto slatka, tako da mi se može fino stati dok iznosim iz kuhinje. I ova dimenzija tacne vam je nešto između one baš velike i male, tako da je on prilike srednja, taman za kafu i ako ćete nešto u nekoj posuditi slatka i to je to. A što se tiče male tacne, nju sam iskombinovala kao kutak za kafu. Sad smo završili sa kuhinjom i prelazimo u kupatilo. Ovdje je apsolutno drugačija svjetlost, ali zbog ćemo se na kraju s ovim klipom. Prva stvar koju želim da vam pokažem koja ide u kupatilo jeste... u pitanju je organizer za šampone i kupke i to nam ide na pločice iznad kade. Evo ovako izgleda, nije previše teško i samo se lijepi na zid. I nije u pitanju plastika, nego je metal. Kad smo s tim završili, prelazimo na iduću stvar. U pitanju je organizer za da meni dijete ne spava, ne bi uspalo. Eto ga. Ovo je organizer da li za tečni deterđent ili za omekšivač. Iskreno baš lijepo izgleda i uredno, tako da ukoliko vam ovakve stvari stoje u kupatilu, ovo je super opcija, sredite sebi i poredate i izgleda prelijepo. Ja moram sebi uzeti još dva, jedan za prašak, drugi za omekšivač i treći za Andijev baby deterđent, tako da mi se bude lijepo organizovano. Prije nego što nastavim sa organizerima, hoću da vam pokažem set za lice, za masažu koji sam uzela. Kako su lijepe boje. Evo ovako izgleda set. Ja mislim da ima više boja u opticaju. Ja sam namjerno uzela ovu maslinasto zelenu. Iskreno moram samo proguglat zašto je šta. Ovo znam da se koristi u ovom predjelu. Iako imam šminku, ovo je dobro ovo čovječe. Top. Ovo je top i neobavezna stvar, mislim da čak i dok gledate film možete bez veze sebi masirati lice. Iduću stvar sam se stvarno radovala jer je u pitanju organizer za lijekove. Preslatko. U pitanju je plastika. Ne znam, meni je ovo odlična stvar, bukvalno kad krećete na putovanje ne morate ništa da sortirate šta vam treba, ponesite cijeli kofer i riješen problem. Da otključamo na ovamo. Wow, iskreno predobro. I lako se povlači, nigdje ne zapinje. Pa hajmo da organizujemo lijekove. Da budem iskrena, nisam ja to sad nešto aman zaman sortirala, zbog klipa iskreno najviše. Posvetit ću se fino gdje je koji lijek da mi ide, šta češće koristimo, šta slabije, ali
dosta lijekova može da stane, čak ovdje ima još prostora. U svakom slučaju moja preporuka, ukoliko volite da su vam stvari organizovane, ovo je odlična stvar. I posljednja stvar sa njihovog sajta jeste ovaj predivni komplet koji sam naručila i premekani, vjerujte, ja njega ne skidam. I stigli smo do kraja i ovog klipa, nadam se da ste uživali. Htjela sam malo da vam bude zabavnije, ne samo da pokazujem proizvode. Tako da smo zajedno organizovali. Još jednom ću vam spomenuti da je link od ove aplikacije u opisu mog profila i linkovi od proizvoda koje sam ja naručila. I opet kažem, ukoliko želite da ostvarite popust, iskoristite moj kod i uživajte u kupovini, šta da vam kažem, isto koji ja. Ja vas ljubim, a mi se vidimo u nekom od mojih klasičnih vlogova.